дар вилояти Соғд 165 адад ҷиноятҳои вазнини коррупсионӣ ба қайд гирифта шудааст, ки он тамоюли зиёдшавӣ дорад. масъулини раёсати агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Соғд ҳангоми нишасти матбуотӣ иттилоъ доданд, ки давоми 6 моҳ дар умум 349 ҳолати ҷинояти коррупсионӣ ва иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта ошкор карда шудааст. مبلغ عمومی ضرر از روی جنایت‌های اشکار کرده شده 18 میلیون سومانی رو تشکیل داده، 7.9 میلیون سومانی گزارده شده است. از این مقدار 4.8 میلیون سومانی ضرری به دولت رسانده شده بوده، از اون 4.3 میلیون سومانی یا خود 89.5 میلیون گزارده شده است. تمایل زیادشوی جنایت‌ها بیشتر در شهر نویوی Kucan 49 cinayet, Pancaken 40 cinayet, Boğucun Gafurov 29 cinayet, İsvara 38 cinayet, Jabor Rasulov 34 cinayet, Spitamen 48 cinayet, Konibodon 23 cinayet, Guliston 13 cinayet ve Çarşmegasa. таҳлилҳои мутахассисони ин ниҳод нишон дод, ки давоми нимсоли аввал кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳо ва зерсохторҳои он 29 ҷиноят нисбати 15 нафар, соҳаи тандурустӣ 27 ҷиноят нисбати 8 нафар, вазорати адлия 3 ҷиноят нисбати 5 нафар, вазорати мудофиа 2 ҷиноят нисбати 2 нафар, кумитаи андоз 2 ҷиноят нисбати 2 нафар, кумитаи идории замин 22 ҷиноят нисбати 18 нафар, кумитаи ҳифзи муҳити зист 1 ҷиноят нисбати 1 нафар, соҳаи маориф 38 ҷиноят нисбати 24 нафар, барқи тоҷик 13 ҷиноят нисбати 10 нафар, кишоварзӣ 1 ҷиноят нисбати 2 нафар, бонкҳо 48 ҷиноят нисбати 5 нафар, дигар иdoraву корхонаҳои давлатӣ 9 ҷиноят нисбати 6 нафар ва субъектҳои хоҷагидории ғайридавлатӣ 78 ҷиноят нисбати 23 нафарро ташкил додааст, ки дар умум 349 адад ҷинояти коррупсиониро фаро мегирад. ин рақамҳо нигаронкунанда буда тамоюли зиёдшавӣ дорад. инчунин зини анҷом додани чорабинои оперативии ҷустуҷӯӣ як таълимгоҳи ғайриқонунии динӣ در شهر بوستان اشکار و نسبت حقوق ویرانکننده ماده 474 کد سیاه حقوق ویرانکنی معمولی جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی معمولی آغاز کرده شده توسط بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم شهر بوستان و سود شهر بوستان ارسال کرده شده. و مقصد عملی سازی استراتژی ملی باید و نظارت مواد نشابور در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2030 در نتیجه گذراندن چورابینه‌های اپراتیوی جستجویی دو جنایت مربوط به معاملات غیرقانونی مواد مخدر با ماده 200 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آشکار و به قید گرفته شده، آنها از روی تابعیت و پروکوراتور ولایت سوال کرده شد. як ҳолати ҷинояти коррупсионӣ дар муассисаи давлатии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ба қайд гирифта шудааст. 2 нафар аз роҳбарони ин донишгоҳ бо маслиҳати пешакӣ бо директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 ноҳияи Ҷаббор Расулов барои ба донишгоҳ дохил кардани 30 нафар шаҳрвандони Ӯзбекистон даст ба ҷинояти коррупсионӣ задаанд. 2 нафар кормандони донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров با ماده 247 قسم 4 فرمانده جنایتی آغاز کرده شده است. بعد از اتمام تفتیش پیشکی پرونده جنایتی برای ماهیتا بررسی نمودن از روی جای حادثه و سود نهایی جبار رسول فرستاد کرده شده است. این حال از جانب سود مورد بررسی قرار با روی فریب گویا با روی و باوری یک نفر شهروند در آمده با گویا 20 نفر شهروندان جمهوری ازبکستان رو با دانشگاه دولتی خوجند داخل می‌کنفته. سود از مبلغ 200,000 دلار آمریکا 12,000 دلار آمریکایی گرفته فریب نموده با شهروند ضرر مدیر رسانه‌ای طرف تفتیش پیشکی این ضرر رو با پورگی برقرار کرده شده. طریق قانونی داخل شدن لیکن گویا که با واسطه کارمندان دانشگاه مساعدت می‌نمایند. 2 نفر معلمان برای فریب مبلغ پولی شهروندان گرفته فریب کردن که در نتیجه داخل شده مشکل شده. тамоюли зиёдшавии ҷиноятҳо бештар дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд 49 ҷиноят, Спитамен 43 ҷиноят, Панҷакен 41 ҷиноят, Бобоҷон Ғафуров 39 ҷиноят, Исфара 33 ҷиноят, Ҷаббор Расулов 32 ҷиноят, Конибодон 23 ҷиноят, Бӯстон 13, Гулистон 13 ҷиноят, Шаҳристон 10 ҷиноят ва Истарафшан 8 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст. ҳамаи ин ҷиноятҳо хусусияти коррупсионӣ доранд.
مسئله که گفتیم در ساختار وزارتی مدافع کمیسریات ویژه نسبتی به نفر وزارت کارهای داخلی از زیر ساختارهای وزارت کارهای داخلی 3 جنیه نسبتی به نفر وزارت عدلیه 3 جنیه نسبتی 5 نفر محکمات امواج 2 جنیه نسبتی 2 نفر کوشنده‌های سرحدی 2 جنیه نسبتی 1 نفر گفته می شد که در دوره حساباتی به این ریاست مراجعت های شخصان حقوقی و واقعی نیز وارد گردیده است که در نتیجه بررسی آنها 27 عدد مراجعت ها قانع گردیده است. 67 عدد مراجعت ها با پرونده های جنایتی همراه کرده شده، از روی 49 عددش پرونده های جنایتی آغاز گردیده است. گزارش مفنوش کرو نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.